आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्सरी पाउगी सक्तम सक्तम मसिदा लांजेनरिबा मियोइसिंगना लैनबा मतम खरिगी ओइबा युम लिसिंग तरेट सारगनी हाइबा सरकार की वारोल राज्य की मंत्रिमंडल की मीफम अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 115 सुबह पुंगनिंगी वा मन की बात मणिपुरदा इरांगना मरम ओइदुना लांजेनरकपदगी तोंगान स्कूल अमसुंग कॉलेजसिंगदा संगजफम लौदुना लेरिबा मियोइसिंगी मतम खरिगी ओइबा युम लिसिंग तरेट सारगनी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीत लेबा दरबार हॉलदा युमजगेसा नुमिता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा वाफम असि फोंदोलदुना मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाई लांजेनरिबा मियोइसिंगी लेननबगीदमक युम लिसिंग तरेट साबदा केंद्र सरकारना अयाबा पीरे मतम खरिगी ओइबा युमसिंग असि बिष्णुपुर जिल्लादा 15,15 चांदेलदा 513 सुरसानपुरदा 1,138 इम्फाल ईस्टदा 542 इम्फाल वेस्टदा 215 कक्सिंगदा 1,113 कामजोंगदा 83 कांगपोकपीदा 1,113 अमसुंग टेंगनौपलदा 1,940 मुख्यमंत्री ने हाई या मरुवन हौजिक डिस्प्लेस्ड पर्सनसिंग लाइरिबसिंगी होंजनबा मोइगी अवाना असि हाना मतेंग तौनबा हाइदना इदुगी कोइ तौबा कदमदा 700 हाउसेस की मतलब युम सारे अदगी होंजनगी मयाम अमसु यावरे स्कूल कॉलेज द लेरिबा थोग लेबा ngамद्रिबा प्राइवेसी फंगद्रिबा मयाम से अदुगा कितंग होंबदा मतम संगदरबा से सोचामपुर का लाको मतम संगन फालदगी सोचामपुर संगबा मतम संगनी मोरे मतम संगबा यायना कोइना खनबा जगह सिंग हाइदार खरा सिगी स्कूल कॉलेज दुम लैसनबसना एकेडमिक एटमॉस्फेयर सुकाइरे अदुगा मुक लेरिबा मयाम दुसु याम वारे प्राइवेसी लेट्रबनीना अदुना हाइरिबसिंगसिगी प्राइवेसी पिननबगी युम खर पियु हाइबसदिदा हुजिकी ओइना कोइना आई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अदुगा ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर एप्रिशिएट तवी युम लिसिंग तरेट हुजिकी ओइना अहानबा पिरे इम्फाल ईस्ट जिला की हाइबोक्सिंग असि लाइफमलेन ओइबत नतना मसिगी बायोडाइवर्सिटी असिगी येंगलगा राज्य की मंत्रिमंडलना रिजर्व फॉरेस्ट ओइना लाउथोपदा अयाबा पीख्रे मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन सभापति ओइदुना सगोलसा नुमिता मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीत पांगथोकिबा राज्य की मंत्रिमंडल की मीफमना वारेब असि लौखिबनी मीफम लोरेब तुंगदा पाउमीसिंगा उनबदा इन्फॉर्मेशन अमसुंग पब्लिक रिलेशंस मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाई तंपाकी मफमसिंगदा लेरिबा सिंग मसा मसा मोल हिलसिंग सर्वे तौबगी थबक पाइखनब वारेब लौरे सर्वे तौरब मतुंगदा मोल हिलसिंग असि रिजर्व फॉरेस्ट नत्रगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ओइना लौथोकपा यागद्रा हाइबदु खनगनी डॉक्टर रंजन हाई यामना मरुओइबा कोई इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की लंगथबाल एरिया दा लैबा हेबोक चिंग से यामना मरुओइबा लाइफमगी जो यामना मरुओइबा दुगा उगी चार दुगा लैंडस्केप सो यामना फजबा दुगा इकोलॉजिकली यामना मरुओइबा मरम ओइबना हेबोक चिंग जी रिजर्व्ड फॉरेस्ट under Section 4 of the Indian Forest Act 1927 jigi makhada ngasi cabinet na hiboksing ji reserve forest sena yarana bida makta dana sigi cabinet sena ayaba pigre loina na akhoi gi valley da leiba mole hills myam se uda ko kharakpa duga lebak so leisilakta masi ji categorization whether that would be a protected forest oigadra natraga reserved forest oigadra habido survey tawra matung jida akoi lauthokani adu survey tawbudi horagani mole hills myam de akoi protect tawdaba yahde प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 115 सुबह पुंगनिंगी वा मन की बात आकाशवाणी की थोंगदा ngasi संदोखरे प्रधानमंत्री की पुंगनिंगी वा असगी मतंगदा संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की एडिटर खोगेंद्र खोमद्रामना असुमना फोंदोकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हानगुमना नमाइजिंग निमित्त ऑल इंडिया रेडियो की खुथांगदा माकी पुंगनुंगी वारोल मियाम थमखरे था खुदिंगी अरोइबा नमाइजिंग निमित्त थमलखिबग लोइना हंदक्की 135 सुबह एपिसोड असिदा तोगान वाफमसिम थमखी मरुओइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा इंडिया ना मंगजिन थाना चौखलकपा लेबाक असिबु अमतो ओइबा भारत हाइबदो ओहनबो होनबदा लुचिंगबा मयाम लौखिबा थौदांग अमदी इन्फेंट्री की कांगबुना लेबा असिबु कन्नबो होनखिबा अदु प्राइम मिनिस्टर ना सिंगथाखि प्राइम मिनिस्टर ना हाई थासिगी 138 दा पांगथोकदबा सरदार पटेल की मपोक निमित अमदी मथंग थागी 35 दा पांगथोकदबा बिरसा मुंडा की मपोक निमित जाति की थाक दा पांगथोकदरिबसदा मियाम ना सरुक याबियु
India ge ning tamba poroknaba honabada luchingba ni tongan tongan mawongda singnaba sing thengnaduna achobu thodang lorokkhibani haiba wafam Prime Minister na thamkhiba loinana luchingba ani makki tongan tongan ba lambi da chatlabasu amatoiba India haiba pandam adu phangnaba honakhi hena Prime Minister na phongdokhi October 23 pu Infantry Day hena thoram pangthoknabagi matangda Prime Minister na hai Jammu and Kashmir gi miyambo Pakistan na mateng pangba Pakistani Riders tagi kananaba Sikh Regiment ki ahanba battalion gi kangbu ama desing amaga samapan niputere ki October 23 ta Srinagar airfield thungki lebak asigi infantry gi kangbuna khudong chadaba phibam mayam ama mayongnarabsu kathokpa loinana thabak tawduna lebak ase yengnabasing amade phatabasing gi kutai kanduna lakhibani mana masina infantry gi rank sing amade veteran punamakpu salute tawba loinana ikai khumna si haiba wafam Prime Minister na magi pukning barol thamki infantry bu oirebasu amabu oirebasu lebak ngakani haina songthoribasingna masagi karimata khandana amade lebak amadi miyam kannaraba khonabada opunsi bhawa manglabasu miyam gi damaka thabak tawi haibasidi Prime Minister na haiba haidaba miyam na khangnu lerabani manamasina mokhoigi mafamda salute piba ikai khonaba haibasidi miyam gi tokham thoba thabakni Science and Technology matangda India na malem gi mangin thawa lebak ama orekli haiba wafam Prime Minister na maki pukning warol thamki sahi taragi mamangda India da complex technology sing develop tawna honabada miyam martagi karemnaba kaya yaukhi haina Prime Minister na phongdokladuna hai hojikti science and technology gi lamda India na yama chawkhalakpa sida adugumba karemnaramba miyam sing ado angakpa ma phaunarabani Space technology na khumang chawsilaktuna malem gi manungda Thagi South Pole tawa han baleba oirakpa matam amada mapal lebak tegi mobile phone sing import torambada hojikti India na malem gi manungda mobile phone sabada ni soleba oirakpa defense ki mari leinaba khulai sing atopa lebak tegi lerambada hojikti India da saba defense ki khulai sing lebak kumanga da thadokhiba sina singwa afam sing Prime Minister na ki pukningi warol da thamki Science and Technology yauna lebak ase hiram khudingmakta mangjin tharaktuna self reliant haibadu oire haina Prime Minister nungaiba phongdokhi Asia gi lebak sing manungda han boina samudra imaidagi meter lising mari ge chahum wangba -30 degrees Celsius tagi hena ingba Ladakh ki hanleda India gi scientist sing yamna kana honaduna awana mayam mayok naraga Asia gi khwaidagi chawba major atmospheric Cherenkov experiment gi observatory ema halokhiba se achauba maipakpa amani haina Prime Minister na phongdokhi mafam adu imaging telescope thamduna atopa sangsar si yengba yabagi khudongchaba phangbasina India ase malemda science and technology da mangjin thare haiba taklabani hana palladuna sumaina takpa ase sumnagi takbadana tana masina India gi miyam gi passion nama oire hana Prime Minister na nungai phongdokhi Prime Minister na mahaki pungningi warol phongdokhi wa yamroi wafam amadi science and technology de India na mangin thana changsilakpa matam sida digital world asida nam thak toba kangbu ama thorokhiba asini digital world digital medium sizina duna miyambu awaba tahalaga khudongchaba lawa maya ama thorokpa ase Prime Minister yam nuai taba phongdokhi haiba asigumba miyoi sing asig mathakta chap chana thabak tawsu yadaba adigi madugi chap chaba law amasu leitaba loinana tongan ba agency singna hojiksi khusamnarga National Cyber Coordination Center ga puna thabak tawba state government singa puna thabak tawbagi wafam Prime Minister na thamki tasengna maksu hojiki matam masida science and technology khudongchaba lawduna amadi digital medium sinaduna aramba thabak sing chatharakpa sidi miyam loini khanglabani khoi Manipur sa du mangai digital medium sinaduna aramba thabak mayam chatharakpa mayam ama tawroya thawk mayam ama tawwa miyamdagi namthak tarwa sen matpa khotpa suwa thawk mayam ama chathare haiba sidi khangna wa hungaktani Prime Minister na haikibagumna asigumba thabak sing ase thingmang ama chap chaba lo su leitaba amadi thawong su leitaba na awaba phim amadi dum uhiminari aduna di miyamna si bhab tabinaba amadi digital medium sinaduna na thak tawa miyoi singi thawong sing ase khangminna boloinana mayam pula thaw lakotminaba ma changi Harau kumbai season lakpa loinana lebak ase malem gi khwaidai hena chawkhatpa maduda natana masa matom de lepsa bangamba atopagi mi pan tang darbasu yaba adumba atmanirbhar bharat ama ohilasi madugi campaign asida miyana saruk yamena si haiba wafamchu Prime Minister na mahaki pukningi warol da thamki Matang asida Akashbani Imphal gi e pau kangbuni puthokpa sayol gi pau gi saktam loijare khomjin bamusung puthokpa Thokchom Jogendrajit lijakhiba Maibam Dwijamani